No to the state. No. Dia jadi sahaja di panding nama. Paniga. Kami bercakap sahaja di panding. Paniga. HSLC pen asatlang na tumapan KSA Hamren Head Branch pen karcho pon. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren ang Kangalong Pining 2024 aning kan HSLC pen asatlang Japon duna tumapan KSA Hamren Head Branch pen paturbi ponsi Hamren Rengbongham Auditorium Hall along karcho mai padupon. Education is a doorway to success and a path to get rid of drugs pu alam tepi and ponsi career guidance lapen anti-drugs awareness padupon. Bangso Mayalong pen Karbi Anglong Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang aphan Pinpura lo panongsi so cheng constituency MEC head singrong par arideng Pinpura lo pajorpong. Pinpura lo along ke jongpon lake 17 May 2017 aningkan Assam Chief Minister Mr. Sarbananda Sonowal arideng pen Kangpupon Hamren along District Institute of Education Training Diet College Prabjin pen sai klemponangji la pen 2023 aningkan August 30 ni Karbi Anglong Autonomous Council pen Hamren Branch Secretariat along Joint Secretary Michael Timung, Under Secretary Sar Imrong Hang, Deputy Secretary Tarun Ingti, alang litumaphan ar Pukipia Teng pen Sai Dengpon Serak Nangji. Karcho Mayalong Aluhiaman pen MEC Head Singrong Park KSA Central Committee George Timung, Johnson Tokbi, Dr. Howard Teron, Advocate Chin Tong Hansi pen Danglok, Ongdong KSA Klembang Pubang Piatum, Chetongdun pen Mai Ardipidun. La si la bangsa pen puro lo lita ma siam Dr. Turam Hang Sarpan si pen panong lo la soteng pen nili pen nabamat Sarpan chetong po la pen sartame nili ningthe je lita ma Hamren aphan kai tame lang li kim mover lo adap ning thang de Hamren ha waralam kai tame nili phan betan an bel la soteng mate la dak hok per bang branch secretary phan nili tum siam sar tum ke claim bang la son pamanang bo phan ne ke claim ke lo ke dam tang officer taman ning phopi busia puthot Karbi Anglong Autonomous Council Memuchot Officer doi manik busik kepek kontulong seta kepek kontuta kon ma Hamren rat tu maning kang samye bangeng sam kontu theder la sila so puthak rat tu makar ilo posi ili tu masiem sar pandamen ili chuning ni po la pen claimi posi ni ning thelo chicken plate de ni Karbi Anglong Hamren rat West Karbi Anglong rat tu aning kang sam se chiba klang pen Hamren regional mane la Hamren Head Branch tum memorandum submit lo through local MEC akai head singrong par la pen died 2007 May aningkan inaugurated by Sarbananda Sonowal Chief Minister do Bamut halas for the died pini anta last dak ek thek long lerek baki chun chirek bangela bangai kamang huda mi son sinili dum tak thek long lo Hamren along ria long la si arang li tum tamne halas memorandum lo nili tum clearly mention Hamren Head Branch clearly mention lo la pen Hamren local MEC na chak dia point hinita Karbi Anglong Autonomous Council CM pen teaching wai pen nang pachun pi sirak I fansi nang pachun pi sirak pu silang li non hedong na chak lo ning thelo alang li nang pachun pi pu si nang pachun chep lo tang te KSA tumlong kaprega saya ang deng da dolang lagli if necessary memorandum tame if necessary sami dam tu step ke deng ni pan gating ai kondong ke dam tang ni tame ni li tum deng pon lo all Karbi Anglong in collaboration with Assam Police Thana long pen chenglok outpost long pen chenglok SP office pen chenglok both east and west nili tum tamne drugs awareness campaign ma nili tum deng pon lo la pen ke wangjilang ni tamne la son drugs awareness campaign pen chenglok ko pipi ma issues ke doan la related to drugs nili tum ke klem poni pan chithek pon ding lo la pen nili tum la nang li tum thek pon long po nili tum dak Hamren long rin long chole la so awareness ke klem pon ali ani se ta nili tum ha kajironga ta la so awareness campaign klem pon bom lo dual baguri ta klem pon bom lo kiruni ta klem pon bom lo Hamren pen Mahendrong P News Fast Karbi Anglong